Kuri kwa Mudzimu nga madekwana ndibala musi zwezwi ro tangana ndo ro thoma ndiko tangana ba vhafunzi. Okay. But ndono fara vhutanzi vhunzhisa. Na vhutanzi vhunzhi. Okay, abadana. Mara ndi kho ṱoḓo to ṋea vhutanzi kha zwithu uri ndi general assembly ya madekwana ya conference call. Ange ashura na musidzana ari grade 10. O vha na problem ya uri ḓo ndo vha a tshikoloni u a fara nga tshithabi. Vhathu ḓuvha na ḓuvha a tshi tou ḽa ḓuvha na ḓuvha vha tshi khou fara nga tshithabi. Nda vhudza vhafunzi nda ri ndi khou humbula uri hoyu ṅwana a rabeliwe, vha amba naye vha mu rabelela. Nga matshelo a tshi tou a tshikoloni a tshi ḽa uri na vhangana vhawe vha tshi tou zwi ḓivha zwo ri a vha ḽa muthu vha zwi ḓivha zwo ri vha khou tea u muthusa. U funa u vha a tshi khou pfha vhuṱungu vhuhulusa hune a kona u itela tshithu tshithihi. Mara vhangana a tshi tou ḽa nga matshelo a pfha uri na nṋe nda thoma u manga uri iḽa pheni zwino vha lavhelela uri ndi tshi tou fhedza u ḽa uri khou tea u pfha pheni. Iḽa pheni ya mbo ḓi vha ndi maṱuwele ayo. Na vhangana vha vhathu mu vhudzisa zwone zwo ri ini ho itea ni tshifhinga tsha tshi ḽa u tea u khou pfha tshithabi. A khou pfha tshithabi tshihulu tshine tshi mbalisa na femo foto ma to eḓela. Tsha mbo ḓi vha ndi maṱuwele yatsho. A rabelwa nga kha conference call through phone. Tsha mbo ḓi vha ndi maṱuwele yatsho tshi tshithabi. Zwo ḓivha zwo zwino zwo ṱuwa. Na zwino zwo ṱuwa tshoṱhe. Mifhulu ikaina. Hey. Zwino ri na conference call vha join nga maanḓa arali vha na Telegram ngori WhatsApp yo ri fadise kuri basis ri to informa khayo ari nga to delete funa ri ka Telegram. Amen. Vha dzhena kha Facebook vha check apostle church kha ngo vha ḓo wana link ya Telegram this way postiwa to link ya Telegram hanefhala vhone vha joina group ile ya Telegram vha download Telegram nga ngomavho. Nṋe ndi yona tshifhinga tshine ndi ya phone na Mudzimu uri ndi founele ra vha ri khou rabelela vhathu. Amen. Nga kha phone ngo thima ngo ḓo balelwa meet vha ngo vha kule mara nga kha phone ri vha rabela a zwithu zwi kho ita nṋe force ndi thoma ndi khou vha vhona vhathu a zwi thoma nepa ndi thoma ba sa tingino ndi ro kha ngo ndi sa kha ngo vha ḓo rombona kha dzi poster zwino ndi khou ḓomba vhutanzi vhathu vha nga se vhupfesese vha nga zwi pfhe maanḓa Mudzimu wapo na nṋe ndo kona u prove zwa uri Mudzimu wa tshila a ḓo ri bubu ezwo ndi ngo zwi pfana a thi ngo vha ṱanziela na vhafunzi a thi ngo nda zwi amba na kha conference call ndo ro zwi vhudza vhananga ndo zwi vhudza vhazana. Last Friday vhathu vho ya thabeloni la ya thavhani. Friday ndi zwo ra vha na online prayer hange kerekeni. Mme Mudzimu ngo to ṱavhanyedza ndi khou rabela of the shoot let's go mountain. Vula iko na vhi. Ana muthu azongo nukala. Zwino zwo zwi la thavhani vhathu. Ndi vhukati ya vhusiku. Ndi khou to zwi vhona ndi mloroni ndi khou imbelela ri khou imbelela dzedzi dza ndwana. Ndi khou vhona vhafunzi ke vha mbo ḓi aphi hafha phanḓanga. Vha tshi khou amba uri vha khou ṱoḓa u deliver. Vhusiku hoṱhe ndavha ndi ndwani ri vha ngomu vha khou deliver kha muya we wa spiritual husband. Ndi muṅwe muya wo vha tshi khou ndina nga maanḓa. Ende wo vha tshi khou ri tshenya nga maanḓa na muṱani yo ḓo vha na mulalo wavhuḓi. Mara ndavha vhona vhafunzi vha tshi khou ḓa vha deliver. Ya tou vha ndwa khulu. Mara mafhedziseloni ya zwo nda vha vhona vho bvisa uḽa muya nda tou pfha na nṋe muṋe ndo tou nda leluwa nda tou zwi pfha vhuri vha khou leluwa vha hayani ndi muloroni vha muloroni vha khou leluwa ndi swika hey vhona mafhungo fhethu u bva Monday u bva ḽe ḽa ḓuvha Friday hono vha na tshanduko nnzhisa. Ndi a zwi pfha na nṋe zwo ri hono vha ndo no deliveriwa muyani wanga. Ndi pfha zwiṅwe na tshiṅwe tsho no vhofholowa ende ndo vha na vhutanzi vhunzhi u bva Monday zwezwi ndi khou tshimbila dzi nḓila ndi khou ita apenda ndi khou mushumoni. Ola muzana ndi wavha vha ri nyabe vha ri Tombo ndi wavho na yabe u deliveriwa ni ngei nṱha zwi khou mbona khou deliver na vhone vha khou deliver. Ndi khou vhuya tshi vhudza nga matshelo ndi ri hey ani uri la dzama hela thembelo ya no ita ngo yevha i khou tou fana muḓini he vhathu ari ndi zwo ra ri khou rabela zwone. Ra ri khou babulana nga madzina. Ari thabelo yoṱhe vhusiku hoṱhe ra vha ndi tshi khou tou ima nga milenzhe ri khou babula nga madzina. A u muthu a tshi nga dzula. Ari ndari ani ngo riladza a be vhafunzi vha vhafhano. Na khotsi vhane vha tshi bva matshelo vha khou ṱanzila zwezwo. Bari hey a be pana ri mulala. He vhathu na khotsi vha khou bva vha tshi ṱanzila zwezwo navho. Na khotsi vha khou bva vha khou ṱanzila zwezwo bari hey vhusiku ani ngo riladza a fhedza dzi khou ingwa fhano. Ndalipwa Mudzimu zwinzhi ngavho vhafunzi a thi vha ḓivhi na vhone a vha nḓivhi ri dzula amba zwezwi nga founu. A ndo thoma ndi khou vha vhona. Mara ri khou livhuwa Mudzimu ngavho vho ita mushumo muhulusa ndi khou livhuwa Mudzimu. A Jehovah ku shuma ndi khou livhuwa Mudzimu nga maanḓa. Hu na zwinzhi zwine ndo no zwi vhona Mudzimu vho no shandukisa. Amen.
ndi kulipa mzimu. Mivuluka Jehovah. Hey. Obu kutanzibuka nyangwe tore ndipeze matoma marondisa kola ziliwa. Amen. Hallelujah. Ndiko uforu mukondinga. Hallelujah. Hey. Bakubona bathu bakotanzira zwithu bahayani kuti bodi adeshera. Hallelujah. Amen. Bombe bakotanzira, bokusina bakotanzira. Uri ape aningurira azara rako bufululiwa. Bufuluya bayabukuba ndo bandero vozanga. Hey. Revival power of Jesus. Revival